Atongoi vomwe na ateti kuma wodini ya Tulimani na ya Kiteta Kisau sabu kaunti ya Mboni kaunti ya Makueni ni matula mote serikali ya Musumbi William Ruto vomwe na muvea wa kusuvia nyamu cia kithekani KWS kwa kila maweta takunyai cha nyamu cia kithekani sionisio. Atongoi ameweta nyamu isi thitwe si mwiso munene muno kwa ndithia yo matunda o vomwe na liu miundani na vala mekuteta kana enendi mayesa kuiva vinda inla indosio sialika ni mbiti kana kwanangi wa liu ni ndeo na vala menda KWS vetange nyamu isu isionisio. Titus Makau na mauvo. Chalo mumo na ula ni MCA wa wodi ya Tulimani ainene acha thini kimo cha mathiko kalawane nwaweta enende kwithwa maina mawe muno ni mbiti ila iko wambo ina malondu ovamwe na ndeo na ndu ile ciethetwe ihilika miondani ya enende na kwananga kinini kila metele kuketha bala ukumokolia Musumbi William Ruto ametane na wale ambao watamfikia wa huku kwetu Tulimani wamwambie badala ya kutuletea fisi kutuletea ndeo zitaona kizungu na nini atume watu wakuje wachukue hizo vitu zao waende nazo. Kana mwazi hata there's a lot of ndeo here. Kuna lot of them in fact ziko na tag. They are marked. Right? Si ndio? Alama abati huo. Ndeo kana ndeo. Kasongo ese kana takezie. Anacheo. It is rumor and it's not me ni hao watu wangu wanasema. Gavana ni watu naingia mbeo na hali nasongo watu mandu ya kuja achukue hizi vitu. Yaani badala ya kututakia mazuri anatuletea fisi, ndeo, saitani ya shindo. Stephen Mukonza Mbolonzi na ula wisikieta wa masaa ainene ocha thini kingi cha mathiko kakuswe nwaweta kisio chota kena mbiti mbingi aiweta kana mbiti ini kuyambui na malondu aiweta indo ina ila enende methitwa makithia ni kana imetane nundu wa visi wa sukulu ni kulika ni mbiti na bala waweta ebindani ila enende mae wa indo siota matesa kwebwa ayenda mawisa ma KWS kuka kisio niki kumanda na mui aiweta kana enende nimekuyumelia kumatethesia ni kana elieno ina mbiti nyingi muno na yule ina mbiti nyingi muno andu mangemu meuka mbuyi yakuyaiwa mbuyi wa ilodho unate kumize mwana pisi meuka ilondu yakuyaiwa pandu baitha andu asuba andu ba umanda mwana moke ba masi muthena munamena mwana andu te 10 na kindu mamandi we mwana ona atumia takwa tukamande githeka ila ndungu timande mbiti makoka mbu yowa na ila chowa we last year maeza kuiba na yule kenda no be vununu sikwithwa kana andu amange mu nemema ulekanja mbiti ku mbati mama ulekanja mbiti matutabye meopendi tikamande mbiti singe pye ku wethi andu maikoma na mbu isi andu inayo baba andu bambu Yesu muzie Yesu kosa akatwa ya mwana skulu akata ai mbu isu iliwa ila siya last year ona yo yaibwa wa meta poka mundu umena keletu we mini andu ma wodi like mandi kitandweli uzuti kolokolo no muamwanio. Ripoti ya bilingi wa Mawoku Mboni kaunti ya Makueni. Titus Makau.